Kajing ikan ad bar kajing bom patla ban penbet yagi kenrum kenram halor kajing mi jong ki arteli ki kenhun jong ki nongnya auto han nongpo hariwa district kabalami de kaju ke kerteng kata ke nongpo region auto owners and drivers association kabakawai gede ke belarim ha kajing lam jong ba Marcus Martin kumu presiden bat kawai pat ke badang mi thamai ha kajing lam jong ba banasar lengdo mentakasi ha kajing let ujor jong ke kenhun ke balai lam do ba Marcus Martin hakmat ki bor peniat district hari boy ha DC office ha nongpo kalami kajing ilum lang jong ki khandai telik unit ki badan ha kajing lam jong ba Marcus Martin bat kajing mi jong ki ar telik unit ha kajing lam jong ba banasar lengdo ha kajing ujor jong ka kenhun ke balai lam do ba Marcus Martin kilapan pau ba kajing don jong ka tiga wei ke kenhun ke balami thamai ka ilam bakala ya kajing suthu jong ki pai ba ha kajing mi kajing kran jong ka tiga kenhun ke bami thamai ha kilat pathai khobor jong ka jela da kajing angnot ban penbet ikin ki kenrum kenram nagalyang ka kenhun jong ki nongnya auto ha kajing lam jong ba Marcus Martin kilalit ban bo da kajing tho hakmat deputy commissioner ke district Ribhoi bat shushu lala ban saki ya kajing don ki nongnya auto nagi khandai telik unit ki badan ha kajing lam jong ba Marcus Martin kabalong da kajing kersan ki nong ilam ka kenhun ki nongnya auto nagi ar telik area ki bakenthop ya ka ar pomer bat ka bernihat ha ka wei pat kalyang nagalyang ka wei pat ka kenhun ka badan hi kaju ka kerteng jong ki nongnya auto hanongpo ha kajing lam jong ba banasar lengdo kabalalej ha kati keju ke jaka kata ha DC office nongpo ha bakiran cekilat thai kubor ha nongpo kalapan kesan nila ke jong nong rem da ke boong bahadin kajing bom don kajing bu renti ya kajing trikam bat kajing ken jing dia lapan thamai no ya ke kenhun rengkat ru kajing jit ya ki nong ilam ki bethamai kena kasi kabagi driver bagi driver to gelum kaya bahkan lum iki ba onwan itu ya jadi komisioner dia kena kecil itu sini yang komisioner kalau ba kadon ka kecing tustu bakla oh nah di driver ki makam nongelam ala yang sistem kita te kajing wan kejungi ban supet eki tho kolong ban ha ya ka office ban burom jong itu komisioner ban toket ya kajing kam jengki ya ka baki ada maki kita kena dalam jong union te rat laptha ngitha ya ka office ban burom jong itu komisioner ban tipnya ikut sela kolong hagano kenurem buat hagano kelinti kilai kan gam wat ya ka register nomor jong ka otosion te kene kecip kan kam bakla jong ki ya keteng jong ka union hangasmet melai hanglai ka bakta pat ya ka hok jong kini ki try mat ki driver auto ki bom sutunat ya kini ki bru te nomor kata sumun ong ba gila periksa ni lede bagi lede kita gendong elam malah itu na deputy commissioner SP MLA buat traffic in charge ngi apa kau galong ba ngi trek kampanye ba lapan sana do ba jadi jing itu sya baju pun itu sekinong nikmat lapan dong KMLA KMDC KMP ki Polkal Party Polisi Department deputy commissioner Magistrate kenehi nakam kay lam te ban kam ban perikuma kli ban mi ki kurum karam kamdai kamram kusugi te namar ni iba
kadon kum kata lese yo kami di Pelmar namar nakapor kini ke makam nongelam lede kile siki parking auto kile siki parking auto kolong ban lera wat ikut seram oh ban tak soy jubor ye gini ki driver auto kisah kelis bit dia piong bangatok kile ra ikut seram saya driver auto pak soy jubor rat kiong ada memsoy in kempulin sekarang kali ketin ke bakta ha ya gini ki drive ke driver auto landon ye ko hok man kamai ko mun susu to India depan penkesan rupa penong ba la skam da kini da kita galong ba ngasnu snodai penong ba hadu menka ngimpat UI aga konstituen jung geri India galong ba ya ni oh nula banjit kom kita sekri ba ki bala banjit de gini kijing penmi kiba pensutu ba klai ba galong tingkeng I kumba ki sun mo yeno ki perlong dapat ya kini ki nak susnong ki jungi ki ba kemai kendoi jukpo dak banyak auto de apa pai pat sia ketu gaji kendo ke ba kiong ngai kam presiden ba Marcos kisah kelihi dak kini ki pai ba pelong ba jadi banga kami mangane dei makine ba pen kami ya Jina mar kata kanda unit tang hane hapo area ki dangdon nagi kedua unit kini ki ar unit lami nangi kata kono po unit kom saw unit lami nangi handai da pikiran pat ya ka benka ka ba ngi sakri ki kam sakri tang nong po ro ngi sakri ngadu umran dai sneng boyrambong ki umyam nata ki umling bornihat athumer kenapara jorabat jirang patakma ngi dang teng kata ki sakri pai ba klem keno kecing yonong tenai abangi lanjut engi kum kita kinong alam jongka nupo region kabala perkesan hidup ka man saken tho man ya keno masuk potong ba kamde hi ngelenti tena mar kata su potong kacing wan bu jongi ya kene sithi kam memorandum sya hidup di komisioner kolong dene mar ban butlin manti punya ban ha ban wat ya kisah lakar ya kayak cikam pujung ngapen dan kami kalau terhadap jangka union lalik register tu ya ka lalik renewal tu ya ka register nomor jangka union lakam haki sosial media lakan tho ya nga itu nomor keteras dong ba kini kicik tho yang ando so ye mo henry madon kecil semua kolong ba kasur jumpa ba kapun semua yang kolong ba balai kita gitu ini sekaman menkam balade kita gitu dalam jodoh ini abangi kami jet gialong kekum kolon ini berkhot mo di khot ipi berkhot rasmi kira kisilum tang ar unit mo kila penkesan pat bala mo bala ayo ngelam bot mai jadi war kataru ngirangi song krikti mo ngi song yasha ni apeki ba kinwan sekelenti mo henai ka juga minta gaji kenpo yang apersya simat hapo to kebor kelong ba laai kene kata laai ka kot kasla la kono teli tai ke laai nga kena mar kata sumput ong ba ngam ton tau ri gini ya kelong bangion bo ka komplain kang hidup di komisioner kelong ban pendai lah kedai gene lah dari gete nilai asyong kusur jumpa ba ngam ton tam ban periksa nilai bang ade so nong elam dan presiden henry ngaperiksaan gini kita benar mengasih nih kruy tidak mar kata sumput ong ngam kon kahi ya gini ki ar unit no kita banaras banyak auto tang di bengai Felix banyak auto kata nak senam no lah keren ni ke perthai lah keren ni kai long ngim kon tau te tambah wat jual ra ya keno ka komunalism wat jual ra wat setu bakla mi keno ka konflik wat penjak burom ya ke jela wat penjak burom ya ke distrik Namar ngingin deh sih seluruh na, pindang ong bangin bot DP, bangin penmi kita kirim program. Nasi senem mentah, bikin thok yangi, nanti nasi kulom pada perbu, jeng thok saya tengah lane, saya pulit lane, saya di komisioner. Nanti kapakun santam kolong, tum nong alam, ngidai berkudup lo dia baru. Jadi namar kata, namar men hakit kayo belada bro, kita kenthok, ya kecilong simek kejunga kolong ba, ngelong high level, dabang airap ya kepurnihan. Hanya dah nak jing tur ketep gini kali asam ke wan kamai sep na pun nihat hadu nompo kataru ki mo
kiwet ini lebo jingthok shau traffic in charge ke ini ngal lebo jingthok shau DTO kentok yang abung ngai high level takam junga kalong ban sekri pe ba ban mi hak dipor ki pe ba nang nga ban kan jimpin naki kena mar kata sumprong takam ka sha nga ban trai ngatrai kum sekri pe ba ngam tan jing trok ti ki kalong tang kawai kum ba piong ba pila itu do USP vi ya itu do DCV itu MLAV ba itu do traffic in charge nilai ngisa jingthok kita ro makin pelum lam ke jelang menjit akhmat jengkiru ba yano pai ba umon telangan angarem nilai nganli beda jingram la piram ut mi jengkulma lem kata kata lagi di kuat jungi ngim kuat pun merak ka komunalisme ngim kuat merak konflik namar ngihap ya ngaburom ya ka jela beda distrik ngihap ya ngaburom ya wei bu wei nususnyong kamai kendai jekpo dan banyak auto kam kinunya auto bapri di buduk ndai babik kembang kimo gede ke bodok kam kita auto gede ke bodok kindai ke babik kembang maki ngap sakri ke bodok omi ke babik yen rei ke tangkoi kolong ba apa film nalan tekan di tulis jumpi kan tulis jumpi nomor basu tu kolong ba ladang kan percaya fi kan ko hok jumpi kan no boleh sih bor juga rei hadu mentang kan nei ngasih kontrol ngasih pasang rei berci kolong ko bisa iki sih bor juga dengan tekan hadu mentang di lalong kepala ya utau banaras utau Felix tak ya ki tak lagi beli ke baki pesan ni la itu ya bi manlum cilang yangi haka no ke jaga haka no ke ingin sawan melelai ingin peluang ke jing ijat akhmat jing gitar dah ke busuk dah kadang pandemi kena kerana nomor ngilan leran sama kacela di ikam ibu mereka kali lain dari jing lihat jong ke joki no boleh random dah penyakitnya mingi ya kapun tu tiada demi nemi. Ngemar dan kau bagi sin bakiong. Haidin no ngemar tim Haidin kecakem lu borok. Diperngam nami kita. Perngam. Dengar kerpat deki tinggal men perngam. Ar unit peladan tokrang tu pisai film ni tap melai. Ngim odong ni bi. Ngam parking lu di penlapan ni kan. Adu mentah yang ke parking ba. Penyekan mangan adu aja keroi mo. Adu mentah adu aja kendai adu mentah. Ngakam interfere ni. Jangan kau bagi golong ba. Wat penmi jing primar namar hanai ki don ki. Rangli ki juki mo. Kikup silang kisem silang. Wat kuat ya kejeng mon motor ismet pi pintat madan yang long riang tunor dino. Yang riang tunor kata ko. Amko ni ai kini ki arunit golong ba. Wan melen bandang yai kenthok lane bandang yai penmi ini ki kubor mo pusniu dur dia ki imlang salang. Pusniu dur ya ka burom jong ka jelah jong ka distrik. Tinang riang juga dei kata ka dei ko kuat golong. Kide ben khot ke jilang season. Lagi ngam gerak ben khot. Kide ben khot ke jilang season. Hak Siti Syau Deputi Komisioner Kumpugikan bau lapan skam mau. Hak Siti Syau Sudandan Polis Kumpugikan bau lapan skam iki. Bad khot ban miran pentalang bas lokal meleru bau nulang hata kaski bad khot ru ya traffic in charge ru baki akam bau lapan skam iki. Mo hak kata isi kenang bakan sai teh. Nampak mi juk rumah kalau ban bej ban sok kini hidup kidap no. Ban kamai kena jekpo no. Hagi sengi ke baki don kam. Namar kecil lah juki kapan sir na mevi kapan sir kan? Sir iki. Terima kasih semua tong ba. Kenapa nonton kita na kuntu iki. Mana lek media sosial media show kemput. Mo. Naik kentah show ini no kemput. Mo. Simitang iwe kulon ba. Mo. Ai ko pilang sengi nginwan bingi her ta sengi. Ban pin organize kata program. Ban iknu ko ba lang barok khoj ngin khot na du na umroi. Aduh bernihat pakiu ini herlang nomor kali kerteng contoh nopo region honors and reparation ndere ke unit kene kembali ke unit nopo region mau ni kedut lang ya borok sodong contoh ribu di sini iyo beli bakla tidak masalah semua kalau ngalen dengar oh ino rasisnya muka berkunci kemarin no kena bergami kita ki unit kilo m ya kita bar kita lasim stiker naki kata kaba cispak senpon nilai separuh kena bergami ya kebai lalu maki sispat nengka ya kebai parking bro ngangan kena pergiam ikemong nomor bar itu ki baman bangai kim le marngina du arjar sawi ni sim kata shu kita ka bisa aku bagi kena maki den mar kata sumber tong kolong ladani ya kini ya kena ka sebaik pa kolong no la ban put jing ya shot den tahu ngim kwa sim no mopi penbet mopi ke jing lang kon pi ini driver berkoj ai stilang inga officially buat cu ai ke notice mo ke bai driver to officially kum pai ba lagi dengan ai mele ngan wan kata kesini ngan ai rut ki property jong sen mele jong
juga union. Nama kata so belong belong ba. Man sukam ko ne kami kelak kejing bon su jemot belong dik boy kedik ya boy dak nei. Ngai simet ngedik re. Ini nama kata so belong. Kata ke kedai ko ba buat belong. Ngaku ba. Man apil sya ibu distrik nomikmat makin long kiba start ambisar ye kijing menunjukkan bakla ngateng jongki mo nemar lese la benong kelak benmi sibun ki justru bakla cuma pun melang justru apa ga dia kata dia cikwa gitu beli yang izin ki bagi don kut islam tinggi tang submit yang izin thok kolong ba kajiwan jungi ngikam kenthok ki mo ngikam ulikam union ra hendai ngipa ya ke office bodan purom jom bikti komisioner tolong man verify ikut islah ya ke jingkam jumpi hato ikut islah kidon bagi renewal klaim ke authority jongi demam kata % gidang dei kinong elam 8% gidang dei kinong elam 8% gidang dei kinong elam jongi union balai pilih rendi top mau namar bagi kam bagi ladoni ikut islah ki bebiang bagi layu na di office kilik renew ya ka register number ka banga sina mga warja kerwei bangale register mga ti hato da ka jingle hato tu mangane tu makine tu mangine tu maki te ka penkesan yangi kelong ba da ka babu jintho sya udah budi komisioner kelong ban verify ya kata jikam ki kelong baladon ko isla nginelai bidon di ko islaru ngikan ta ko kelong ba menno pil ayo ka authority nangi dan ka concern nangi deh nai pio concern nangi dan kam punio ka concern nangi kino ilam ki berem beni ke record kan sakam lele re kata te namar kata so bang bipi mo alom no pikran pikam sem mo pikam mo pikam sem apa pun mo ban secara ki jokoi chino long along pikam sem bolong gerak ha break ki jokoi kan te namar kata ngi iwan hang ne kolong ba ngim kata ki ya kising don juga ikut islah kalau pilih illegally ban claim ya ka register number jong ka union tang na kata kalau ba nyip sem lalek renewal sumengi kata kamlong legal kata dei bunwan kusengi panjing tho nangi panjing percaya nangi ngisai fik approval melelai kita dem kata bai ba dei menta kising kam ki don kot konslan nanti tolong ba pidon kam kot kupor tu mo pilih runtuk sop teh ni wan hene kolong ba wan bu ye jing tho kolong ba kami kawai pat union ke belakam para pendukung bakla ya kalau terlihat juga union kabangi ai keteng ka nopo region auto owners liberation established 1996 mo 1996 kamu toru to sep kadi kata ka union ke jungi andai mentah dicukam kaji kam ski kolong ba kalau don islah bidon kan hiru kum nungtu tapi mo mentah bin kat kilo nungtu ini ti kata ngin kita kolong kaji om kaji kolong ki ngim dan tau te ra legally la piwan hangi lai dah kelinti lai ndai rebon li that dong bala pha chi yo u kata persen kli beli kan bela chi kan kli pha long kata de andai ban ketho support mo kumbong bangam don auto Padang amdon auto beli gini ki mon nga beli kimjit iki ro ya ki kita ki benar auto namar ki mon ya piam kalau kumta te namar nga kentu ya ki la da pi kwa melong noi lam dei ndei kum ne krokti mo kawang mau kentho kum ne kata namar bisa kenal ba kolong ba kajiyo juga melong noi lam hawar ajar kendai ru kolong dan ki ba tmu ya ba bres kum ne hi ban penhap ya ka burom ju dei namar kata kolong bau ba bres dei urang ba dei ba bres dei kemuan su hak jing hilang suai ti petang ikut ini anai la don ki ba kontes presiden rei poi ba umjit yang ada lalu ada kendai tapi sibuk dei bang dei mengapa le penca buram ba bres hadu mentah ba bres dang dei advisor jong ka union hadu mentah dang dei ba bres dang dei advisor jong union tapi no kum no mo kena mar kata sebut ong ba kajing kam jengki bala dari islam kolong ba pilih sok tapi mo tapi don dia kena mar kata ngi kuat bentip kan beli pilih tu dah kata kedai kajing cuba BP pikli pilih kam jengki pilih kajing don jengki kok islam nah le terharu kita kam jengki dalam dimta kala pensen kolor ringi hidup mentah kena ke juga kolor dan mendai kena mar kata kan la rapi wong ar unit
pinkam pinkam nongpok region long ka babak la kai te long no ini bor khoi nai le la ni kini ba ki ong ba abang thi ba Markus mo kinai nai kini chipor mo le nga dobok loi nganai ti ki kata kai Indonesia lah arpu itrik September hajar arkusau mo haga bor bagi wan robok inga nongpok kerput ki temu ban syok benda dengan orang Beli yang ketika jilum meeting sepingan ngingin tu babon balang. Nabi kawan aku itu September hang guna ngilong meeting. Kami wan nende kata. Pi kata ngini gue ke bakia lagi minta kolong ba baki kam ya kata keteng juga union. Tetapi ai dah kau union mer. Nomor hunuk pi semua ke ar union. Kau jom kim sling tu selong kau nombok tu selong. Tapi orang lokal taksi kau ke dan makamai na nombok seberni. Kau beran kemai, bakamai na numpuk som sening, bakamai na umdan sya, numpuk, na numpuk som umdan. Kimi jeng keluar, lah kejong ke kerteng, mo kiristar lah kejong ke union. Dia boleh tang kini numpuk ada kalau bahadu kene ki, wan kimi jeng keluar, mo. Tegi jeng don ki kot besar kalau bah, nila submit ki jeng tok, show disi kalau bah. Ban update ya jeng yo jeng ki, ban renewal tu ya register number jong ke union. Tang nak ketahu kolong ba ngim sim lalik renewal bat ki penentang bakla yang kel terhet jong seng mat ki kam presiden ru tang pramaki tang katai Naka unit siren ang ngambil presiden dari driver auto naka siren unit bat kejingwan jungi minta kesengi hang ni naka yang unit siren bat ngangai om tang unit siren hang bat baro di bayawan hang yang tak kesengi diwan da kajing songkhia da kamsim kabakhia kabang yui haki YouTube no social media bakini union ki bami thamai ki penbut nam yo presiden bomangi ngilajip ki kendai unit hak arpoi tadi jom September khat kendai arpo arkusau hangti hamadan muda kepala khot pajba e ka meeting re makita ki bala pom thamai ta union ki kim sem nala ban poi kim sem la poi na ka e ka daw ngam tip le se ka de ki jing persya jong ki Andai ni baru kendai unit ngila boy yang tia maran umbuda bat iba Markus Marten presiden jongka union jongi jongka auto nongko region bila terwa yala de banginya jit na do mo pin sungha ban jit na boy presiden batamai andai ngakal yang jongi ti pun balang perga jongka kendai unit ngilong ni scam black ya pi badang mo aro ni badang ni scam black ya pi pinlong hima piu presiden jongi namarkat kum ke jinglap jingsiam jongi nilap au badang baku Markus Marten badang kul ngi khot barok ni khot iki ba idon ka jing kit kli na ka benta jongi kum kit driver auto kat kum ka jingyo i jonga la ne jong pilang baro ibaya kamai auto la ne kit trai auto hangne hanong po jongi hangkam baki yo i ya ka ei ka ba isim khia Waraja ai hapdeng jongi kum ki driver auto lane ki malik auto mak try auto ja ka accident ja ka jing sau mo lapen tip sei ikloi banbe ikloi banon mi ban ya keren ya ka kam hakabai dei kam accident sathanat ane kompromise ki kes jongi ba auto lane bat kinu ki jak kali lane hapo thanat kadai kane Senjam ke pamangi kum kita ki kendai unit ke pangila sim kan scam biang ya i ha ke arpo tadi jong September jong senem baladap arpo sa ke pangi i ba isim kia bat ngi i ru bangiwan minta kesni bakine ki union ki bala form thamai ki ar unit ki bala kenno ba udai high level upom don auto ubakamnya auto ubayat bayang daka swift wah kila kenyo ro ya kata henry ngingim sempe ya kata agabas dang ngangampannya auto henry badang mensau de driver auto ngatip don ka auto lojong wah Markus Marten driver auto dah hata kapor ba le sela jit na danya auto mata dan saus nem tam men nganang banyak auto ndum cuan henry ngade nong belau ngade babela misteri nganya auto na du bang sai auto lajong saus nem tam menta Tapi
hilak menyusuk penjab penjer tengki kita naik beli unit dan langnya. Dia keteng ngam dak mau hasu ndrei malum malah mau sentai ke Marngar ka Kadu ka Saiden nanti Karpati Pamrio Sang Bangla Nongkra Pambir jadi kita ki unit dijungi ke badang don hakane ka Union ke Barim di balapan skembiang iba Markus Martin haka arpoi tarik jong September jong senem Hajar atau sau senem badang sudap but dena kena kadaw ka Sukia jungi ni wan minta kasni ban ai ka support na ka benta jong presiden ba mangi lajit Om bau Markus Martin ulah subat bor ya kena kam presiden bat la sukam bor ya kena kam presiden kaba klaim dapat scam mangi kum dikendai unit ndai da kaba mangi lajit ya i dapat scam yang ya i ban long presiden jong kendai unit jongi kendai unit la kita ki arinit kibala let cek ta kaba temai de dena ta kadaw Markus Martin unut haduk menta ban ong bau deu presiden jong ka Oto Region jong ka Nongpo dena kena kadaw Iwan Christian ban ai sim ya kinong kam jongi om tang presiden bat ki secretary ki vice president bat baro kinong kam jong kena ka unit jongi jong kena ka association ka jongi jong ka union ka jongi ka ba ilajit pentemai biang kinong kam dena kena kadaw Iwan ban ai sim lang menca kasni ban ai ka jing Christian ki teli telan wat lang ila sak keno wat lang ila sak keno bangide ki bit ngide ki lun handrai ong yang ni bagi dai gibit ong yang ni bagi dai gilun ladang ni dai gibit ngilalong anna bat ngimnang ban a jingkren hangne bat ngimla banwan hangne andrei ko kilok ngong nya phi ni dai gibit ka bor perkhat ka bor japing kadon hangi ni bit ha ka tho ka pule dangle wat mot bang ibit ngilong ki anna ngatang kene ngai support ekonomi ki kam jongi bat nyabaro ki kendai unit ki jongi tang kane hena kaliang junga amno na ai khublai ya ko union jungi kabaya ai hadukan takisi kabalaya long kabaya isya wat la unit jungi hibriu jong ka unit jungi yau elisan sim arsin ka FIR nila pois thanat bat hadin gila ai ru presiden jungi wadai ba riki lengdo nila pois thanat kine hi ki bale bat ngingim semle presiden jungi hadukat menta semla pan poi thanat yaki ban IFIR yaki henai kine gilapan poi thanat ya kibriu jong ka unit jungi arsin sa thanat uwe ude parking jungi jua ude elisan sim bat hadin ya uriki lengdo ubade presiden jong ka Saiden unit jungi gila IFIR thanat ngila ni rengkat bat presiden barang ba jungi jong ka union jungi bat kine idhot jong ka union jungi nalik ni sa kanat panya kren ya kena kam bat kila penting seriru boong bat na sakut ndrei sakut klempoi reu hap lisan ru bat ya la sukut athanat bat ya presiden jungi lu siapen la supen kut athanat kine ki briu kila le tam kila nut ban ai ya briu jungi abangi krong pisa nak benta ka unit jungi nak benta upara unit jungi bodon kacing sitom bodon kacing aksiden auto ni krong na benta jongki mo namar ngim julum pisasyu jong kai nit tengi krong bai kemtu don baca tang nai tai dau ki ai thanat mo IFIR te kane ka penlong ka ka ba kimut ban thombor te kumbala bat kane ka jing register jongki mo kila su register claim dapan jingbit na kabarim na ka body kabarim mo kinong kit kam jong ka body barim kidon henrei kila sule claim datip kila sule matla ya ka register bat kila turu ya ka register nomor jong ka union kabarim jong kas body kabarim ngai kene ngakubur bat ngapen bat kini kilok jong ki barok kini tu mangtahang ne ki munjur ne piong kumno ko kilok kumno piong kaya Saiden unit jongi mo kini kilok barok kimtip bat kilale ne am ya kata kakam ban IFIR u hep elisan bat ya u presiden jongi bat kilale ni ne am sanat te nakaliang jongi kum ka unit pamri ora nidon ka jing sukhia halo kani ka jing kendrum keram nakaliang jong ka strar kum ka strar budi te ngila sang ban mi mat to ne rap ka jing sukhia long ka ba sukhia ba ngi ba ibon bagi kendrum kendam ke
nakapor ngilawi ba kadon ka jing wania hari yang harum ha bayat yang ngimbang ser ban ya mi sumat panai di kadiang tigebun nomor ba la yan yang por ngi ba ikwa ini kam ban yalam ya ka son ke ikwa ikiro bikin mi be hakmat ndere ban suong sugu keren na kendong na kencurat ban su ya keren na kendong na kencurat tek tapi kwa ban sensar pait ba an mar sensar pait ba kade ba sungukia ba kia du kata na kaliang jungi di para debar ba kamai degi sipo sanka kum di kena skor iyo ta sanka skor ka degi kwa ikiro bikin kinwan lang hangi kin ban wan ban ya teli kowe kin mar ba kadang dei hakaju ka kanong po area ikwa ikiro bagi kuat bikin wan hakaju ka kalempung hai benai ga cing ya telilang cing ya sutu lang tam ba ngidang long kum parado prasnam hande bayan ide benjustu jumut lang garum kamai lagi ke ngakwa ban kerpat tangkatai ke nakaliam ka arsyon de katu ba ayat de kumu presiden romba jingi de jing ya lenti ni la nya auto la sepusnem ni ukit uba nak kasyon jingi kum kinong nya auto tam kum ka accident kum la kren bi ba mene ngilam kum tu ngam sim kren bun ketin jamar ba kapor ka pam de nakaliam ko nga nga kersan bi presiden borim he ba kun nang yo kamet ka ba khoj ba kia ka tumju ingi kita para debar boro khoj ro bin nang ya don kata cing ya trelang cing renti we ba ngi don bin ya trelang kan long ka we de ka jing pha ni ro ha ga than ri boy bro we kan yo ka jing pha kan de Nung sa nga ngawan na presiden na kaliang mo sa unit kajingwan jungi ang ne kalong ka ngi ay magsim yung presiden merembak jungi jung ka nung region honor and driver association ba makus naten nomor ba kili wat ha ki kubor genius agini kisi ladap kini ndrom ram te kajingwan kaliang jungi kalong ba kita buang berdiri di nong ikam di betumai, batu kering ni kau aja ka akhirnya pembet umno ban itu lang haka no kapor mo nang ba kaninyo banyak keren mari berulang nakano rukom bagin ya pasal no ini di problem di ya haka nomor di driver ni kan bukan kajing global laga ni let's turun no te abahi bang ni pembet bro arliam do borom bro kena kajing pensai ba nang kaliang jingi kum kinong ngam ba ngasukwa pan kuntui gitu ki driver auto ki badai na po arfomer ba na borni bagi dia mensngutu so ya kadang nang no akut nang no kumba sila syakot entah na ba na merkus martain ikot iki nang nya auto na tin borni harin bo miok su jing senia ka bapura nang nupo area ka umon sakot ban kersian no da ka bania ka takarali ban kondam yangi hana ba udai mu boboni ka majority pi ingi na kapor kanal bunginya atul akat na tiligis na munjulet juga ban muslia ya kata ka jingnya auto association juga kita borni lan ki arfumer hande ka bangi ilungo menta kumno khot ban kersian yang merkus merten da kita ginong ilamnya auto ki ba dai nang te na borni bat na bo arfumer ke lawan nang te da kalan hadin bangi hadu hastan kala blog ban mah mena tingi susah aku mdum ngkum nei gini ki auto ke wan ndagin awat ding tip oh na ba la khot nang liang jong bo merkus merten ban ya kirali long ka bo kata karali long ban yo majority daga ba condemning hendringi na kapor ngilong ba habai dia bukan ka suan ka hapo kan po angin pembej hapo kan po bali bengiwan hadu po kan ka office rekam yung disiro bang ngikwa ya ka jing bisar bahap lada dei ba kata ka disi ka pembej ba ngi bakla ngimdon ha kanong rem ba kita kiwai kedon kanong rem kabumur longiru nginumi su nang nisman ende bengiru stanat bangin nisumi media bangin kedukti no bangin condemn no ende regum kata marngi tip te ka hok pi ban sukdukti krem kanong rem ngasung dong kalong kapop handa ngingi wan hang nelong banginyo ka jing pisar bahak belengi penbori lade penbori gi paran git kam ngom to ngingin lang bajajai handa ai baga kaut kan besar ai baga disi department kan besar nomor bangi ni kut keslangim simloyo na ka dorbar snong lane na ka nor ka yung dorbar juno handa ngiyo na ka office rekam yung disi hang ne den mal kata ngiwan ru hang ne ban penjuar hato bangin pensisa ba kane ka bajing tho bangi ngiyo nang ne hato ka don em ka bor kum kita ngelam nder bungi su wan hang ne tangda ketin labiang Hendai ka bangas kwa banong ka kubur sektu gidung nya ato borni sugobha ndapi syakot biang nani skmat sapan kam bakla wat nom kersan ni kono ka ba ka bamdei ka ba ngin kersan namar ba hidip kalong kumne kum ka rukom sai mata balado uwe utu lada ka tu ka ba nong mena ka ba uyo bentu lado samlang sapi ndapi ngat na kijing sakam pir ngat lang de swaba pin jam sakmat ndabagi we gi khot pir ben song tu ya kanong rem hatu ka nongum kita ba pinuan relation opo ka don jingidei ayu
kadon ke mining ayu, kadon ke jemut ayu, bangin lek percaya kita nungnya atau ginungnya atau kita lek ban penwit ayu yang ni. Ya kita benang arhumer bareng bon ni mah. Kita ben skotu ya tata. Hendak melong mentah sudah hak dum ke bengi kenduk ni peneng di drabar ke bebon ngi kenduk mar kita ke bengi itu itau. Hendak ya kenduk king ong hatu piwan nang nong remi ki ong ngimti bide. Tamala su ong ni lada pimuan pin chau sospon. Lada pimuan pin hap unta pin chale unta. Te haka jing ayu la yawan boro-boro teng beu jing sai hang no ya bon la su nyom lang skotu re. Tolong kan nga kubur nga sukwa ban ong giting nong nya auto po borni bat arhumer sko ba habai de kan nga nong po ire ya habai de kan nga kontrom ngamang ne nai pat muslia pet bhai ka tu ka yeng ba pidon pet bhai ka tu ka asun ki pidon pet bhai ke area ki ba pidon kum long menta ki asam ki wan tu pleng ja ki pimla bantik lakam andai menta nang te ba piwan korbar sang ne piwan korsan sine tolong ka ka ba pendram kan nong tangkatai ke kubur ka leng sini Te to na kaliang ka kunhun jungi mata singi ka nongpo region atau session menta ka singi ngilayo ban wan ban ya kedu hayuk sang ngilakwa ban kedu ya DC ndai nama ba imdan ai don meeting ting layo ban kedu i sa Jonathan Shelah i bari additional kajingwan jungi menta ka singi kalong ba kadai ka drama kabla yelek kai salengti surok ngidang mut ba kalakut hadin ba nakaliang kibor district kibor ka an ilapan kamti hangi lingba kikot isla kiba biang ngilayo ka approval na DC ngilayo ngiladon ya kajing itu ka bakarpang na po ka kibo district lan kita ka bor sarkar hakabidai bat ka accession lan hakabidai bat ka ato accession jongi hang na po no po region te hadin kabala pelong hingi bat poy sa kata kabentar ka dei he hakabidai bat kajing bamdon EA na do arhajar khatway umsyam la renew ya ka umsyam la renew ya ka accession nangta umsyam la umdan EA na do arhajar khatway bat hadu arhajar arja afsau bat hadin ba ko bangila jukuran na kapos ki media bat ki perlu jangi ba hadin bangila ai ki jingtho la bunsin laisin la tangam bakla syau ba un penlong ya ka annual meeting lane ka ban airu ki report ke ba barak syata ngim syam la yo ta ki pausnam khat laisin nam tangam bakla te syam la patio syam la sunyo de ta ka daw la pelong ngi ha warjar apsau ai ba ngin khat no daka general meeting bat hak tega siling baga sakiru ki media hak tega singi layo ban simru ya garai ba ngin ya jet no sendon ya kinokit kam hak tega singi bat ngiklem song thait na do ka tega singi bla jet ya kita kinokit kam ki batmai jongan daga samoi ke ba sakmat ba ngim sam song thait ngila le ru ban ai ki kot kisla bat ban ya ru kat kum ki prosedur jongka an hadu bangi layo ru ya ka approval te ka ba ngiling ngo menta kalong ba une uju ubreu ubangila une uju ubre ubangila penram lane uba uju ubre ubangim sam la itu su ubalong kom uba dangkam ya lade uba presiden jongka neka auto rickshaw driver association nongpo region te ka ei ka bala pelong ngim sutu su namar kat ka kerdan nongilam let's say ngidi pantip yaki angi kanun lane yaki jingdon kam lane ki prosedur ki badon kam andre upendon kam bakla ya kata let's say kata gajing bam kheng snap ro kajong u let's say wat ki bor district lane wat ki bor pulit boleh adu kan ne bat kabangi sosi ro kalong pa ki babon ki para driver jongi ki ladon ki jikan sotu bakla dakumne badakum tai kebla sya yalam bakla ko balong mata singi kadon ka rally ka bangim tip ka rally ayo ki pelong mata ka singi hakaba ki babon ki driver ki bamdei na po nokpo na khai nokpo ki babon ngi layo adjektif ki don ki bro jingi kumna akumer na berdi ki pelawan ban yes nok tilang hakane ka rally badang kamru ilade badi presiden jokane ka auto rickshaw driver association te ngi na kaliang jongi ngi kala ka basai bangi layak khmat hak bede bagana ka kam tingi IT ro hakibor jongka an bat kajing bisar bakan le ya badon kam hak bede bat kan ka jingdang peteng ka jong u bangi na kerpat ro ya kini ki para lebar jingi ki badan keleng hapo nongpo aki area nongpo ba tu daya sailam namar ba ka kom terkam lani kiriti terkam lani kata kajing terkam kamlong bong ba ginsu ya treng tu krem da don gijing itu thau lani krem gijing sya pen kubor se na kibor cokasokal lani kibor district kembang mene dei ta kata ngi kersai pi bangila biang ya kikot kisla ngilayo ya ka approval ban ngila dei hok bangi ban habangi la long bangi kita kinong yalam jong ka to session nongpo region kamut bangin yalam tang ya kita ke bakarsan yangi hendre ngi hab ban yalam lang wat ik to ke bakarsan ro yangi namar la itu yangi nadu na ukli nong sensial nadu ukli jong ka district jong ka district te ko tang iket ngi nom kren bunten hendre kai ka ba ngakwa he ban yeban kalong
ni IT ya kini kiki bara kikan rum kikan ram kiba bara skata ngi lapor khat ba kalakut and repause kimi blik siblik tengi tengi mi don por ban suya perlong kum kini ngi hap ya lek la ka kam ka jam ngi hap ya tre ka pat kum ta ter tengi IT ba ha ka bor juga an ha ka bisar bakan le ya bodon kam ha ka bidai bat ni kan ram ha ka session jongi. So this Nompo Region Auto Owners and Driver Association. Actually, I am the legal advisor of this association. So I would just like to clarify before this media that this Nompo Region Auto Owners and Drivers Association, it was renewed in the year 2011. So after that, since 2011 till 2021, so when the new members, they have filed an RTI before the office of Deputy Commissioner Nompo. So the reply which they got is that a certified copy of annual activity reports from 2011 till 2021, it was nil. So, and the audit report means whatever money they used to collect for the welfare of the auto drivers. So the utilization of the fund, so it was nil. So that means no work was done. So that is why all the members they have appointed, means they have held a meeting, and after organizing a meeting, they have held a new members in this Nompo Region Auto Owners and Driver Association. So on the year 2024, it was renewed and the new members were appointed, which was issued in 4/11/2024. So as per the approval has already been given. The new members, they will be actively working for the Auto Owners and Driver Association for the welfare of the auto drivers. So now whatever activities are going on, right now it is all illegal, because without approval they are trying to use force, so which is not acceptable. And now I request all the members, those who are under this Auto Drivers and Owners and Drivers Association, to be with the members which has been approved by the by the concerned authority to work for the welfare of Nompo Region Auto Drivers and Auto Owners and Drivers Association. Thank you. Admission open ke Petarkema Model Degree College, Rimbhoi District, ke khot admission na kebenta ke BA first semester, ke lat bahajan na kebenta ke samla pule, na kebenta ke jingtip ki babanya, phun hau number, praiwe laiwe pranot sanar khandai not, lani pra lainyo not prasan riu khandai san. Kini ki kor komputer, ki ba internet badur badar, ni di hajan jongpi, hangne hadukan jongi. Hanongpo Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, Hakakamra Kabashispa Iway, refurbished laptop but desktop, Punhau number, Pra Iway Layar Not Sau Pra Sansau, Lani Pra Lainyo Arnyo Sawar Riunyo. Pidon kam projector ban peni film, ni pidon kam projector nak bentaki awareness program jongpi, pun singi ni IY Shapi, Pranyo Laiway, Kendai Riuway Arnyo Lai.